Dörün aziz bu ayak diye vardım. İnaş. İn bok çan sola purset. Burası 5. Boğu payn sola olmadım. İn boğu Scarlet. Scarlet gufta. Bunlar Scarlet, bu Fuji. Tozlayıcı çeşit. Dölleyici. Scarlet va Bordor kunandaş Fuji. Ve yaktakta Fuji şinondaki in Fuji mi? Fuji. Hani in Fuji baroy mobil. Fuji şinondaki her yak çanta da yatta Fuji mi şinonad biyet? Her yak çanta kaçta bir tuzlayıcı? 8'e 1. Haşta. haşta. 9'a 1 oluyor. 9 tane Haşta. bir tane. Galayam manayın Rozi Globu hamaşam bordor kunanda hami yakta Fuji meşat. Golden. Golden Delicious. Golden hepsini diyorlar. Golden Delicious. Hamaş mı hem meşal? Golden dige meşal. Fark kaç ne? Ne in bak bunun diğer gufki Golden Delicious hamaş mı meşat ya buraya fırsat. Golden. Bu ne? Bu da Golden tozlar. Bu Rose Globe. Evet. Çiçeklenme zamanları çakışmadığı için olmuyor. Ama Golden'ın uzun çiçek süresi hepsiyle çakışıyor. Meşal ne bu? Golden, Grand Smith yapabilirsin. Granny Smith, Fuji, Fuji, Gala yaparsın. Golden. Fuji kunet meşal ne? Golden kunet meşal ne? Naci bordor kunanda Fuji gala. Fuji Golden Delicious. Bahçemiz yoktu, hem bahçemiz yoktu. هم دوران عزیز وقتی که سب میشنونید در داخلشون هزار هشت با یک تا یا فوجی شنونید یا اینکه گلدن دیلیشیس شنونید چون که گلدن دیلیشیس برای بردار کنی بهترین سب می باشد اینچنین این فوجی رو با ما پیشنهاد کرد هم دوران عزیز من ببینید این پانسولا مبین درخت ها 2 متر مبین قطار 4 متر و درخت ها علاقه به یک دیگرش آماده رسیدند و لیکن میبرن این رو سخت قدم میبرن و خدا خواهد اگر ما خریدار بسیار شود باغ‌های ما بسیارتر شود ما از اینجا اسپیشالیست های درجه اولیش رو میبریم که با شما بریدن رو نشان دهد در بدیقان ما نگاهبین رو نشان دهد پروفسور ها رو میبریم لیکن افسوس حالی با ما توجه و باغداری کم است همین یک تومن بولدوزر برای زیر کدر رفته شدم که باغداری شود بسیارتر خواهم دوریان عزیز یکم وقت با مقصد میرسه گیستم اگر عمر دراز باشد هم خیلی باغ‌ها با توصیه های من آباد میشده گیست میگم پیش کاردون نیو کار افتاده رو من کار افتاده اینقدر آماده تماشا کردم اکنون خدا خواهد کم کم عقلم میگرفته که چه باغ کنیم هم دوریان عزیز در پناه خدا باشد از این سب ها زکات کنید سکارلت می دیگر نویسید ما با شما نیوهالش رو دسترس میکنیم شما هم خیلی باغ‌های جانانه میکنید در پناه خدا باشید